Munini wa mutongoria wa bururi Kithure Kindiki ni anyururitie mung'ethaniro akiuga utire uri na uhoti wa kung'ethanira nake na makiria giukirira uria wari munini wa president Rigathi wa Gachagua. Si alikuwa video kwa naiba chakula ya relief sijui. So small minded person, mtu ako na akili kidogo. Sasa ana kutuvuruga hapa na nimemwambia wachane na mimi. Sijaanzana na yeye. Augite mung'ethaniro nduri na kioneki gia gutongoria bururi uyu na makiria kweheria President Ruto uria monete maciaro ma wira uria arutire muingi. Kana getu mama gani? Yes, so ina kajao lekuete no mwanke ciare. Semeni. Lega ciara 2032. Kindiki akiuga ni ahandite gucemania na Rigathi wa Gachagua hindi ya gwetha giturwa kia mũmbunge wa Olkarau kaunti-ini ya Nyandarua. Giturwa kiria gitigitwo theri thutha wa gikuo kia mũmbunge wa mwena ucio David Kiaraho. Ngojeni iko by election inakuja Olkarau Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. I am telling you. Mimi nangojea tukutane na huyo mwanaume. Na hiyo kifua yake anajipiga. Mburaga nitie matira. Oritia Kenya ukanahe William Ruto kura niguo arikia wathani wake wa itĩna rĩa kerĩ. Kindiki akoerera giturwa kiu na kung'ethanira na timu ya mung'ethaniro iria ugite ndikamuhota. Au wenyewe awasimami. Bari ugatonenkarire gite tije kire somebody some unknown person alafu tuetere another 10 years, then after that we can now wetera miaka 10 kana wetera miaka 5 tikaba wetera miaka 5. Kindiki ni eranĩire guteithĩrĩria ukinyaniria wa motungata kaunti-inĩ ĩno ya Tharaka Nithi na makiria waki wa ndaraca ya Nithi iria ugite atongoria aingi makoretwo na hau kabere ni maremirwo gukinyaniria kioneki giki. The bridge will be done not because of demonstrations but because the bridge has to be done and we are able to do the bridge. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.